نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari niya mga palanggungan hakam Islam, insyaallah subhanahu wa ta'ala waktu ini supatan na to in pangajian na to limabay, amin pangajian daing ha-Quran mahamulya, yatagnaan na to in surah Al-Muzammil sim pangajian limabay, sampai laung ta nakaabot kita niyo pa ayat 7. Insyaallah subhanahu wa ta'ala waktu ini tumagna kita ring ha ayat 8 sampai pariindin na inabutan sin waktu na to insyaallah subhanahu wa ta'ala. Daing haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila, wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila, inna ladayna ankalan wa jahima, wa ta'aman dha ghussatin wa 'adhaban alima, yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila, inna arsalna ilaykum rasulan syahidan 'alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula, fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانُ شِيبًا وَالسَّمَاءُ مُنْفَرِطٌ بِهِ وَكَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Nakawan na to pangajian daing haamin panagnaan in surah Al-Muzammil, amin dunhan timagna wiyajib sin Allah subhanahu wa ta'ala in sambahayang dum pardo ha Rasul sallallahu alaihi wasallam iban na si mga kasahabatan niya. Doon hay ni biyay long tahib no Jarir, hawak tulong niya kanaog sin surah Al-Muzammil, amin tindukanan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pag-ibadat hawak turum, miabot lang niya sambil hangkatahun in lugay niya. Tanda niya in pagmatuyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mag-ibadat hawak tuadto sampay na si mga kasahabatan niya, sambil lang ta in amoy insiki nila, iban simbitis nila,
amoy nang hubag dayon hapar sa babansin pag ini sujud nila pa Allah subhanahu wa ta'ala hawak tudum. Naroon hayan lang niya masayad tuhinang nila damikyan aw ni sa hambuk riwayat imbayta miabot ilugay niya 7 bulan, 8 bulan. Habihad tuwing kahalan nila, tiap-tiap dum, amoy in mag sambahayang sila, sin sambahayang tahajjud, iban sin pagbasa sin Quran, tiap-tiap lang tamabot in tunga ay dum sin tiap-tiap duman sin adlawan long tasin ini jaman yadto. Naroon hayaon long niya sampai long niya ni maog in ayat hakahinapusan sin amuin sura ini walman sin Allahu Ta'ala faqra'u ma tayassara min doon hayaon long niya nakakamgam imano siya sarta nakahali-hali sabab doon hayaon amoy in nahinang na in amoy in sambahayang dom yaon sunnat in hukuman niya bukon na wiyajib kalina asabab dito gimaan gaan kanila in pag-ibadat hawak to sindum amo na kanaog sin sumuno ayat wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Doon hay nimpiangdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam agad na yung mga kasahabatan niya sambil na singkitan niyong umat niya hajaman na to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala doon hayaon lang niya na nagdaakin Allah subhanahu wa ta'ala papatauron nila in pag ini at tawabiyaksahon nila indila nila magsabot hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin bukon na sadya hadum sumagawa hakatan yaon halawon yaon kanila in pangannal nila amunin parman sin Allah ta'ala wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila wadhkur isma rabbik biyaksaha indila mo magsabot singan sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy nangayupot kay mo iban amoy in nagatas kay mo sarta laong sin Allah subhanahu wa ta'ala wa tabattal ilayhi tabtila iban bugto ha laom sin kira-kira mo in pag-ibadat mo tupot sadya tunggal kaniya isa-isa niya wayroon sa kuto niya. Amod timbiyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab yan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam wala na nabutas kaniya in pagzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin nakabidda ding hakatan sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil biyeta niya in kamu bukon biya sin ako in ako nakabidda dahing kanyo sabab in kamo yan magtug in ako di magtug in bigi jantong ko pirungon hadya mata niya sa sumagawa in jantong niya bati harap patuhan Rabbul Alamin. Sumuno ayat Rabbul Masyriqi wal Maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. In Allah subhanahu wa ta'ala siya in tagmilik sin subangan iban sadlupan iban na singkatan halauman niya na wayroon tod mapatot sumbahon hakasabunnalan malaingkan siya isa-isa niya sabab siya in tag-atasan iban in siya in nagaayupot singkatan pakaradyaan sin piapanjari niya amoy in ikarihil niya in katan kulang kabos sin piapanjari niya bukon sadya manusia bukon sadya jin buat malaingkan katan sin piapanjari niya siya in nagaayupot
iban siya intag atasan sing katantan. In Allah subhanahu wa ta'ala amoy in subay na to kagnalon halawon sin bigi jantong na to in katan pakaradyaan na to inisambil ni na to kaingatan kaya jajakahan niya in kulang kabos sing ginawabaran na to misan amo hindi na to mapangannal yaon niya katan tiutupuran in uno-uno kakugunahan sing ginawabaran na to. Sabab yan bangaon ka na naman na to, uno-uno masakit inyan, hambuk deng ha mga sabab. Hasupaya kita niyo makapangannal harap kaniya, hasupaya katumtuman na to siya, hasupaya in kita niyo daran si musugpat harap kaniya. Amo yan mga katawte manghuran haagama Islam. Manjari, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyay taad na isab sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayat sumuno, ayat hangpo, wasbir ala ma yaqulun, wahjurhum hajran jamila. Laong sintuhan na to Rabbul Alamin, ya Muhammad, sabari na sadya ingkatan himumungan nila kay mubukon marayaw. Amuin laong ta, katan simpang gura-gura iban pangudyo-ngudyo, amuin kakahinang sin mga ini kufar Quraisy laong sinallahu ta'ala sabari na sadya Muhammad in kataan sin himumungan nila iban ayaw ko tod umabjan sin uno-uno na pakaradyan gumawa dahing hasimod nila tangkisi sila iban patangki sa impangatayan mo rin kanila iban sulangi ingkatan kakahinang nila ayaw ko makadhapikilan iban akal nila. Na amuyan indaakan sinallahu subhanahu wa ta'ala sarta laong niya daha sila ha kahanunot singkatan pakaradyaan sandali na sadya in amuin pamauli kanila hati niya ayaw kau mamauli kanila ya Muhammad. Mahita ito. Wala dia akin Rasul sallallahu alaihi wasallam mamahuli atau mamaus sinununo kabtangan sabab ing kabtangan si mga tao nagkukupur inyan mabugat deng hamabugat sin amin virus jimatu halawman na to ini inyan kagaw sa laggo kagaw gumawa deng hasimod nila bang kita umabjan, biya kita imipat sing kagaw nila. Imiban kita nagpasulig sing kagaw, bang kita sumambag. Amuanim mapatut, hinangon si mga magdadakwa pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo hindi kita manjari umabjan. In kita mamayta na sadya pagain Allah subhanahu wa ta'ala biyayta kato, in sipat sing kupur bihay ini, iwayta na to na sadya. Inamoy sipat sing kafir, in sipat sin musrik, in sipat sin uno-uno na amoy hindi kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hinangon sin manusia. Nabang sila diugalan, in pakaradyaan yan Allahu ta'ala na in atas pikil doon hayan, wayroon na pakaradyaan na to mayta, in agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kita kaya pag-amanatan sadya magpasampay bangaon panghati ta daing ha mga uno-uno na pakaradyaan. Amo yan. Nasarta doon hay ni, giyanapan sinallahu subhanahu wa ta'ala, usya iyan, papagsabaron na sadya, iban di paabjanon, sarta paukaton daing kanila, di palamuron sing kakahinang nila, laong sintuhan na to Rabbul Alamin, wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Iban laong niya, sintuhan na to Rabbul Alamin, napamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iban pasari na ako, ya Muhammad, iban sim mga sila manghimuting yan, iban sim mga sila manggugura-gura yan,
Iban sim mga sila mangungudyo-ngudyo yan. Iban sim mga sila amuyin manggugulal, sin gugulalan bukod marayaw. Pasari na sila ya Muhammad. Ini ayaw na kau umabjan kanila. Pasari na ako. Ako rain mamaus kanila. Batin agama-agama ko. In nagdaak kay mo ako. Na ako'in mamaus kanila yan ya Muhammad ay nakaw masusah. Bihan yan mga katautay manghuran ha agama Islam. Inna ladayna angkalaw wa jahima. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhi pamaus ko kanila. Yan kaya takama ko na asal kanila lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ladayna angkalaw wa jahima. Sabunal tuod. Iyari tiyataw namo hamanga sila manghimuting. Hamanga sila manggugura-gura. Hamanga sila amin nakalando ing kajuri nila na yari ko sila tiyatakamahan lang sin Allah subhanahu wa ta'ala amin mga manghimuting yan sin amoy in bilanggo lando mabugat bilanggo deng hanarka jahannam. Hati niya imbilanggo yaon bukon siya bilanggo basi mahagpay sa sumagawa mapasuin basi yaon mabugat amoy in hilikos haudyot pamaranan nila amo na im mga tao manghimuting haakama sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na im mga manusia manggugura-gura ha mga magpasampay sing kasabunalan amuin muna na im mga karasulan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sim mga kanabihan Allahu ta'ala in mamaniyo kanila Allahu ta'ala in mamaus kanila ang kanaliang in Rasul sallallahu alaihi wasallam di pa abjanun iwan di pa pikilon mamaus ha mga kakahinang nila Allahu ta'ala in amoy in laungta mutang kanila simpakaradyaan amoy indi nala kabayaan. Sarta laung niya doon hayan iran laung niya narka amoyin nakalando in ini lablab singkayo niya na sarta laung niya wa ta'aman dha ghussatin wa adaban alima. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala salta tiyatakamahan ko sila sing kakaon daing hanar ka jahannam hati niya kayo dagussatin in amoy in kakaon yan kakaon makabungkol hati niya makabungkol pagsud palong sinsimod nila mikit doon haliog nila di nila hikasuka, di nila matun. Doon mimikit haliog nila. Amo yan imbiyeta doon lang niya ta'aman dha ghussatin wa adaban alima. Doon hipananam kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, dain doonhan magguwa im mga suara mangi. Amuin hipagpagawa sin manusia. Di kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hipagbisara si mga tao taga-akal hawabaw sing gumiini. Tao taga-panghati haagama hawabaw sing gumiini. Subay pag-anaran sing kita niyo di hipaghimumungan. Labi-labi na bang hipatudyo parugaing. Inyan katan piyang lalangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin biyayta kato simpamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na insarayaw relong niya himumungan, na amin himumungan, malambot, marayaw dungugon, maluhay tay maon, na banglaw niya, bat subay tuod, in yaon, bat higuwa mo, inyaon, na ayaw na lang ta, inyan, amuin subay karungukan sing kaibanan, bangkaw babaya biya magparungog na ginawabaran mo na sadya atawa in labi marayaw humundong na hadya kaw bang imbis sara bukundahi karayaw marayaw in nagduruhong dahil sin nagbibisara amo animbiyay kato sin pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Naroon na ini mga katawtay mga na kami Islam. Allahu Ta'ala imamaus ha mga tao amin manghihimuting ha agaman niya. Manghimumuting ha riyaak niya. Iban manghimuting ha mga sila magpasampay sing kasabunnalan. Allahu Ta'ala imamaus kanila ha adlaw kana. Na doon hayaon biyita sin Allahu subhanahu wa ta'ala amura ko manintagaran si manusia amuin asupaya mabut na in pagyanon sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Rasul sallallahu alaihi wasallam pasari na ako ya Muhammad mamaus kanila ayaw na kau mamaus biyita sin Allahu ta'ala yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katiban mahila haadlaw dumatong unin adlaw rumatong ini banglaw niya in gumi ini iban sin budi ni biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala majadyo na sin jadyo kahinapusan doon hayan in gumi iban sin kabudburan doon hayan mahinang na siya pasil in asal-asal batu pilaras doon hayan mahinang na siya pasil daing hapasil amin kilo-kilohon sin ini pagjugjug yadto iban sin ini pagligot sin dunya ini doon hayan na in pasil mahinang na siya tapong ubos mahinang tapong mahinang nakuman kapu-kapu longta doon hayan amin wayroon na long tabugat niya bihadto injumato biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala mura kuman yan intagaran bang maun na yung bihadto day pakana naman na si manusia in pamaus sin Allah subhanahu wa ta'ala wa kanatil jibadu katiban mahila in kaaunan sin ini bud mahinang da kumampasil puas daing hamahinang pasil mahinang na siya bakunbun daing habakun mahinang na siya kapu-kapu bihad to ingwa niya sumuno ayat hangpo taglima paraman sinallahu subhanahu wa ta'ala inna arsalna ilaykum rasulan syahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdaw wabila biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala ron hayni bunal tuod laong niya in kami nagdaak amuin daraakon hasupaya sumaksi kaniyo singkatan kakahinang niyo nakaamu iban nakasulang haraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan da isablaw niya biya sin pagparana mo daak harap maun kan Firaun daak mamayta kaniya sin amuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hinangon sin manusia amo na yung parsababan hangkan kita piyapan hasupaya makapagtag-ipon kaniya bot malaing kanin hinang Firaun doonhan sampai nakalando in amuin panulang niya pa Allah subhanahu wa ta'ala sambil nagdaawa siya Tuhan nakalando amin sa kaula-ula siya in makapagbaya sing katantan uno-uno kabayaan niya narunhan lang sintuhan na to Rabbul Alamin fa'asa fir'aunur rasul nagmaasiyat Firaun pa amin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala amunay Musa alayhi salatu wassalam fa'akhadnahu akhdaw wabila biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hayan laong niya hinang namo rasul sumaksi kaniyo haadlaw kiamat amuin si maksi kaniyo rihadon niya singkatan kakahinang niyo singkatan piya sampay niya kaniyo doon hayan na ini wayroon kamu nanay maisimpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala biya daysab sin amin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala madtukan Firaun piyang himuting darinya wala da siya isab kimahagad
Musa alaihi salatu wassalam na iniyaw niya simulang siya doon hayan para aksin Allah subhanahu wa ta'ala na doon hayan lang sintuhan na to Rabbul Alamin binsa na namo hipiraon sin paminsa na mabugat lando amin liumus niya doon ini iwan si mga kataan miyamakad kaniya. Amo yan mga palanggungan haagama Islam. Naroon ini sumunong ayat hangpo tagpito parmansin Allah subhanahu wa ta'ala fakayfa tattakuna in kafartum yawman yaj'alul wildanu shiba. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala lapay nakita niyo doon hay nikatan laong sintuhan na to Rabbul Alamin biya diin in hikaagpang niyo hikatulak niyo sin siksa kaniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala labay reng pagkupur niyo labay reng haamin pangagpanginiyo sin kasabunnalan diara sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala harap maun kaniyo. Isim makaagpang sin siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin siksa haadlaw biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala manjariin bata-bata ataw walong taim bata bago mahinang saroon doon taumaas. May tayo tumahinang taumaas. Sabab im bata-bata bang mapahamuhon amin nagdarasing kusog sabab makulasog im pamaranan haadlaw yan in bata-bata biya dasin kaukoy sin taumaas in katan manusya bihadto in kahalan niya wayroon tao makusog haadlaw kana Allah ta'ala isa-isa niya amo yan imbiyayta kato taniyo ini piyatta sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo ha mga tao amin nagmamanja hababaw sing gumiini amin doon hayaon in kakahinang nila biyayta doonhan sin Allah subhanahu wa ta'ala haamin labi-labi na tuod in sila piyasangdan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin mga nikmat doon hayan gamayan in nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala hipagtakabul nila hipag-abbo nila doon hayan yaon kita sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kakahinang nila na imaksud hangkan sila piyasangdan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin nikmat niya rihababaw sin gumiini hasupaya mahinang in nikmat yan amin sangdanan sila dito haadlaw kana tungbas day nga amin tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila hati na imaksud doon haon amin mano siya nahipo sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala mga katawtay manghuran subay yan mahinang nato amin nikmat yan balabi-labihan dito adlaw akhirat hati niya subay inyan mahinang nato hipag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala bangkaw rayahan subay marain ini alta piagdaya mo yan mahinang mo hipagdaya rito adlaw akhirat bihan in kamaksuran singkatan damit kianin kamiskin doon hayan yan biyabaitaan kita subay kita masandal karena impagsandal tayan mahinang tayan hipagdaya hadlaw akhirat biya day sab si mga sila nagdaya bang nila hipagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagdaya nila rihalawm sing gumiini mahinang nila yan doon hayan hipagdaya hadlaw akhirat in kagunahan hadya subay tumarang impagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan in kagunahan doon hayan subay tumarang doon ha mga tao kulang kabus in laong tapag sabar pa Allah subhanahu wa ta'ala amin lumahil doon kanila bihan yan in pakaradyaan singkitan niyo sabab mga katawtay manghuran in kabuhi sin Muslim kabuhi simbar iman tutukasan katan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab apabila kau nagdaawa ini kau Muslim tukasun kau sin Allah subhanahu wa ta'ala
bang mattanda kau nagmalilla atawa wala. Bang imano siya nagdaawa mu'min, tantuha in ikaw tukasun sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang biya dinin hukot sin pag-iman mo. Hatihon na to marayaw, in kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pananamun niya sing katan tutukasan. Inna Allah ida ahabba abdan ibtala. In Allah subhanahu wa ta'ala, apabila aon kialasahan niya rin ang mga ipon niya, tukasun niya, pananamun niya sin kasigpitan doon hayan. Karena intutukasan mga katautay manghuran, bukon saan tutukasan na kasigpitan sadya. Tukasun kau hapagdaya mo, tukasun kau hapag ini kamiskin mo. Inyan katantan tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan subay na to pamintangan marayaw, in gumi ini bukonda siya malugay. In Nabi Allah Nuh alayhi salatu wassalam, kabalikan na to. Dia aksin Allah Ta'ala in lugay niya nagpasampay siya mga katustag kaiman katahon. Hawala pa siya naraak, imumul na siya ruang katustag kaiman tahon. Naubos man, in pagdaak kaniya, imumul pa siya rawang katustag kay mantahon. Iya subo siya hawak tuyan. Laong niya, yanu, piaramon kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, pia asubo, inno alayhi salatu wassalam. Bang, unuin pananaman niya sin dunya. Halaw sin bihad to in lugay niya, ibuhan tahon, halaw man sing gumi ini. Unulong niya in parasahan at tawaron haon kita mo dayaw nakawa mo halom sindunya iban mauno in lugay sindunya kay mo habihato in lugay nawang ta itungon in mga adlawan in agi sinno alayhi salatu wassalam biya dalom niya in dunya ini sin sumud kau haambuk bahay sumud kau ring halawang suran mo yaon in lawang haruhulan niya yadto, lawang daisab, miyanaw hadya kau rin dihambok lawang simud, gimwa kau rin halawang hansipak yaon, bihad tura in lugay-lugay. Kita kau yan. Day da mga katautay manghuran, sumampay inamuy in katan, biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala, pamano siya, bang siya himinang sing karayawan, madawhat niya, in sarayaw-rayaw tungbas sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang siya himinang sin piagmulka sin Allah subhanahu wa ta'ala, piagmungkir sin Allah subhanahu wa ta'ala, makananam siya sin sangi tungbas dito hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amungan in jumatu mga katautay manghuran ha kama Islam na di na ako magpalugay, di na hadya kita ini humundong hawak to insyaallah subhanahu wa ta'ala kalau hawak turo kaing matalos na to na insura ini ang pakita maka ini laton na isa paro kaing sura insyaallah subhanahu wa ta'ala damikian in amuin pangadjian na to ini kiyawa na to dahil Quran mahamulya amin tayud turun na to ini katantan diin na in amuin dihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala panghati haamin kadar lang taiyabutan sin ini pangingat dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala na mura-murahan in kamo nakahampit ini muna na inako nakahampit karayawan pasalan yan kamo imaalop iban yan kamo timutundan hapakaradyan na to ini mura-murahan hitok balkato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in amin katantan miumuhot na to pakarayawan habang mayan isab hitunay na to in parjanjian na to pa Allah subhanahu wa ta'ala way pagduarwa bang na to hitunay in parjanjian na to pa Allah subhanahu wa ta'ala na in yan hitunay raisam sintuan na to Rabbul Alamin in amin janji niya kato tanyo insyaallah subhanahu wa ta'ala aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين